Welcome back to Storyteller London channel. Mentangan peni berbatai vi kumnu berpinchna ya ka affiliate account hapo Amazon. Pet menta ngan batai vi. Lengkong play po browser nang tapi type kanon kumni peni ium to. Click join now for free. Ang nila pila don account pa po Amazon fish login. Lana pin padan pin create iyo Amazon account. Nang tu nga pala don lupa kita daw mo fish login. Rekan wani kumju. Page name pinay ka karteng yung fee. Ang tu biirut ki address, city, state ki ay parang kanyang tu pendap. Hang tu pin click the payee listed above. Hang ni rupat pin click no. Next. Kani website juga. Bala rapim don website. Pilih akum ni. Pin click na po Facebook. Pin copy ya kani ka website na Facebook basa paste. Kan lang kumjui. Hang ni what is your preferred association? Kai wa ki mut pan ai ka kartek UP ka shop pi ngan ai ni ngai shop lu tera. Kila pan ai ka dulu compare. Kini website. Hang ni bito gumto tambah sipani pair tu mengadai shop betra na tu klik na tu pilih cek kumdi ko berale tu pintik kini tu nada tu pinpay ba kini ro kajui pintik kini pilih kumju untuk mengalami buat apa ni? Keluar next. Congrats Storyteller. Mentang lada senang. Pakai unique association ID yang agak deh. Kartu. Nah, tahan tu pun letter. Nanti kelami. Minta peladan. Okay, minta ping scroll siya lang. Di product linking. Nata page siya po ang ni kung pin search siya ki. Kiba pimod ban post po Facebook. Pin search na to. Kano gatiar siya example. Click nang ni link. Pinili gani ka link. Ang to tambah gani ka jarang pelat. Kila man kuat itu ke link. Click nang ni text only. Tu, ani pelak pen short, middle, page pelengkap. Ya ke tu, pada dia kena link, pin copy, pas paste apa Facebook. Hadir memilih copy kena link, open the Facebook, but paste kena link, ke timeline, jom ke Facebook jom pi. So, mata kala display yang ni po ka timeline yung pi kalau dah menu bathit ya kaniga ke mobile na kaniga link ka pila post kamu video ya ke commission kat ka ba ki ai na kumta kaniga mobile phone kumlesh po na bigi perlok dalam page ya kaniga video jonga bat ngangek kaniga video kan yarap ya bi shibu na kumta pin sina ya ka affiliate account hapo Amazon teladon ka jimbom siya Kajim tu, sama hapan buka komen sepo kenang bangan iyo jumpa pivi. Kumlish pun ngin saya kedupan aku video.